I ćao svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ću da igram Minecrafta, znači krenut ćemo serijal Minecraft preživljavanje. Koje ću ukucati preživljavanje, survival i pravimo svijet. I evo nas, na nekom smo ostrvu, što vidim. Sad ću da se spustim. Mislim da je ovo dovoljno glasno, neću više pojačavati. Evo, smanjit ću jedino, pošto se baš ne čujem dobro u videu. Tako, 8, 9, ok, dosta za početak. To je sad ovo neko ostrvo ili šta? Ima više ostrva. Ali ću rano napraviti kuću odmah. Krenuti s tim. Jedan, dva, 3, 4, 5, 1, 4. Evo ista večer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nije 5. I ovo treba pomjeriti. Tako. Sad ću uzeti ovo drvo, pa ću to pretvoriti i popuniti ovo. Skoro nemam sekire, skoro ide. Imam ovo popuniti. Sad ću ovo uzeti, ja mislim da će biti dovoljno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovako. Taman će biti. Što ovaj blok ne ide tu, već malo. Već ide ovdje. Tu će biti kao jedan prozor. Sada mi je drveta. I malo ovdje. No, stavim za početak 3, da se napravim sekiru da brže sječem. Tako. Stavim kontratnu tebu. Imam 3 komada. 4. 6, 7, 8, 9, 10. I to ide jedan višlji od ovako, ovako i jedan višlji. Ovo ide ovako. Skočim. O, ima i luk.
Imamo vulkana. Tako. Breka. O, Bože, sačuvam. 4, 5, 6, 7, 8. To ću poslije još. Sintram. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 između mora biti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, super. Izvinite zbog ovog što vidi na ekranu. Mogu izvinuti. 3, 4. Jedan više. 3, 4. Isto sam jedan više nastavio. Ok. Idemo ovdje, ovako. Čekaj, ovako. Ovdje je 3, 4. Ok, mogu spast. Je to. Do ovih ivica. Treba nam, znači, sad napraviti. Znači, ono iznad zida treba napraviti još jednom s drvetom. Znači, prvo popuniti kuću. Ok. Tako. Sad ćemo sići ovako. Ovako tišimo, tako će biti dovoljno. Ovdje neće biti ništa, ipak na ovoj strani neće biti ništa. Rožeri. Izmišljamo bretu. Ti rasti. Sreća pa imamo i pijeska. Možemo napraviti prozor odmah. 6, 7. Gdje odmah se? 8, dobro. Gdje sve? Sad oko mene iđe. Nije sad. Ćemo da završimo tu kuću. Tako, imamo ovaj nedostatni tebor. Napravit ću vrata jedna. Bojam se. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove prve epizode Minecraft preživljavanja. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, komentar i naravno subscribe. I vidimo se u sljedećim klipovima. Ćao!